Bapak, Oo, nga kemarin sih. batay lini dia abay tayo kanila yung kay kay yun yung pinto na ikulay abay tayo yung makikpan ko Minang hapan up ya ka result na maka-counting kadang yan. Lagi sukumen na marba nakaliang sa BBP. Yang bawa puntong dumi Dr. Ricky AJ Singkon. Bidang lead hawi day baki 3 rounds ki balik. Kami scam ba ka trend kan continue. Ado manukut ka di round. De hot ka ningkong ka burom ni ayu blay. Lalu kat bangi nu sedang kedisang ke parti. Lagi camping di jongi unjuk. Perkam tamu ngak mengklet upai ba. Kemudian hasil nak kami bakasan ini barang scam lima kali result kan teri. Bau upai ba kaleng kali kasih don ringkat batu BBP. Aku pilih ba ini yang bakal kejinya di pai ba itu di sokar berlayalam di sokar ini itu. Dan kejinya yang bisa berkurang juga. Oh, ya kata hi lihat sing lah menong kali ke verdict ke banginyo. Akan ka election MP ke pemerintah kan teri. Bau pai ba kam-tam hapo kali kasih bak sagaruru. Kumangi ka trend mentah kalong ba. Upai ba lalong frustrated. Habi di bak kanika government gitu mi. Kam-tam hapo kan jelahot wala na kanika election MP. Enray ni sutu bau pai ba pan udon ke jindom long frustrated. What ya ke government hapo kanika jelah gitu mi. Tapi bila menong ini di Cinzamu baar tu ka BPP. Kata ri di Indonesia. Na depan ya timba ka MLA election ni ainu. Upai ba ulasai samut ki MLA. Bangin scam ba kani kuri mau jam ku mapiong mau jam baar ba upai ba company ba keleng kari don rikat pada voice of the people party. Itu di Cinzamu ka BPP nangis nak question pa. Kidong subun ki kay. Oh, tiba kom ka party ling ba ka di sa kidong upai ba. Nginang ya satrang ba ka kom ka dongi kalong ba. Ngide ben sisyar. Akan ka jelang.